بلوچستان سینٹ 11 نشستانی سرگی چنکاریاں 300 امیدوارہ 24 امیدوارہ کاغذات نامزدگی واتر زرتگاں سینٹ اب جنرل نشستانی سرا 8 امیدوار مسلم لیگ نون نے سید الناصر اور آغا شاہزیب درانی پیپلز پارٹی سردار عمر گورگیج و اعجاز احمد نیشنل پارٹی جان بلیدی عوامی نیشنل پارٹی احمد ولی خان JUIF احمد خان آزاد امیدوار انوار الحق کاکڑ نیامہ مقابلہ بھی کوئٹہ بلوچستان نیشنل پارٹی سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ و دیگر رہنما کوئٹہ پریس کلب پریس کانفرنس کتگ اگشتر کے سیاسی کارکنانی خلاف بلوچستان گستگی ابتا 4 سالہ چا دروگی مقدمہ جوڑ کنک ہو گیا شعبید و جمہوری وڑا وتی حق سورگ سرا بھیسا داتگی آہاں گشتاکی اسلام آباد ججز معاملہ سرا BNP وکلا کنونشن لوٹ کن مزن وزیر شہباز شریف سروکی اشتافی دیوان گوشک بتا کہ بلوچستان CPA کے ہفت جتائی منصوبہ 982 چینی باشندہ تعینات جبکہ نجی کمپنیاں کارکنوں کے چینی باشندہ اشتہا ہوار نیا ہوشانی واسطہ پاکستان سیکیورٹی فورسز 5690 اہلکار تعینات سیکیورٹی معیار بنجائی تحقیقارانی وزارت SOP زیر دائیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر گشتہ پاکستان محلوق و آئیے مہمانہ سلی چمہ چاروں کے ناشرکارانی حالات سے ادام مقابلہ کریں شانگلہ بتگی ناشرکاری عرش مجدرہ مزن وزیر شہباز شریف سروکی اعلیٰ سطح دیوان آرمی چیفہ ہم بہار زرتگ آرمی چیف گشتہ کے سرحد پار ناشرکارانی پناہ گاہ تشویشناکا سروزیر بلوچستان میر سرفراز مفتی گشتہ کی بلوچستان سرکاری یونیورسٹی مالی جیڑھانی بابتا وائس چانسلر زگو شور و صلاحی دیوانی بتا بلوچستان نودر براوان گزانگ تعاون بوگا چر رکھی نگیاتر یونیورسٹی ون ٹائم گرانٹ دے کے فیصلہ کرک بتا اور شعبید مالی کمک فقط کارکردگی بنہشت ایر کنگی یہ مقدمہ 5 ملزمان سپریم کورٹ چا زمانہ زورگپد واتر دستگیر کنک بتگا راول پنڈیا چا ملزمانہ 16 MP و احکامات تہار دستگیر کنک بتگ احکامات ڈپٹی کمشنر راول پنڈیا شنکو تک 5 ملزمان خلاف راول پنڈیا تھانہ نیو ٹاؤن 9 یہ مقدمہ جمع ملزمانہ سپریم کورٹ چا زمانت سگپد اڈیالہ جیلہ چا رہا کنک بتگا انٹر بینک کا ڈالر 200 ابتا دشت کلدہ 4 پیسے اچھا 4 پیسہ ارزان بھوگپت 200 ابتا دب کلدہ 90 پیسے ادا سربی تک ہمیں بڑا پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسد انڈیکس 452 پوائنٹ سے گیشی اپت 600,000 پوائنٹس داں سربی تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسد انڈیکس سے تاریخی برز سطح 600,094 ابتا گوستگی روچہ انڈیکس 66,540 پوائنٹ سرا بند بتا ملک کی جتائے شہرہ ہور رد بڑ جاہی محکمہ موسمیات ردا مروچی گوری چاری بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب کشمیر گلگت بلتستان ہور گمانے پاک پتن خوشاب زفروال اسکردو آزاد کشمیر جتائے دمگاہ ہور ریکارڈ کنک بتا ایشہ آبید دیو سیاہی ہوار بالائی دمگا بفباری عبوری چانی وزیرستان جتائے دمگاہ ہم ہور رد بڑ جاہے بنجائی شنکاری وزیر عطا تارڑ گشتہ کے مزن وزیر سروکیا بتگی سیکیورٹی دیوان درست کائی ناشرکاری خلاف یکی پچھے سریاں CPA پاکستان دیم روی اعظامی نے چین ہمگران سہتا پاکستان ہمراہداری کتا CPA پاکستان لائف لائن پاکستان و چین دوستی مدام بڑھ جامانی سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ 6 ججان نیندی اوپن کورٹ پٹ کو لباسہ درخواست دائر کتا میاں داؤد ایڈوکیٹا سپریم کورٹ آئینی درخواست دائر کتا آئینی درخواست سپریم کورٹ چا با اختیار کمیشن جوڑ کرانا انکوائری کرانے کے دستبندی کتا
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज इसे सरोकिया अहवालकारा तुरसबी में आमाज कनगे लापा केस गोश्ताश तक चीफ जस्टिस अहवालकारा हरासा कनगे दरख्वास्त सरा FIA अहवालकारा ने दस्तगीर कनगा दाश्ता सेबास की बेंच चीफ जस्टिस सरोकिया केस गोश्ताश तक प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीना दलाइल दातो गुश्तक के FIA पीका एक्ट रद्द कारमर्ज कनगे कोयटा या कला का होरपद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कार पर दीमा आवर्तगा कोयटा शहर नालिया नि सफाई न बोगे सबा कोयटा मस्जिद गनिसरा आप उश्ता तक शहर दग शाहपुर नदारक पेश दार गया शहर सफाई मुहिम फोटो सेशन दा महदूदी सोहबत पूरा ईदिगा चीजानी निहादा निगरान बोगे हमरा या पसो गु के गुश्त हम महलू के 10 सचा डन्ना कसावती दिले तबा गोश्ते निहादा बंद गया जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी महलू का रिलीफ दिया गया भी सूबी खुशदारे दमक वर्दा ग्रान निहादी सबा महलूक तक आंसरे हम वर्दली चिजाई निहाद महलू के 10 सचा डन्ने दूमिन का इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटी निहादा ने गिरदार कनगा भी सूबी जाफराबाद जिताए ट्रैफिक वाला 2 मर्दम टप्पी भी तक टप्पी अस्पताल असर कनक बीतगा एक मर्दम तेज रफ्तारी सबा कार गाड़ी यगु ढक वर्ग सबा टप्पी भी तक दूबी मर्द चा मोटरसाइकिल कब तक टप्पी भी तक कश्मीर गल्ला मंडी बस्ती की बाजी साला गैर फहाल मंडी गैर फहाल वर्ग सबा दहकान कार बाजी जंजालानी आमाचा दहकान कारा ने कुछ की कि गल्ला मंडी न बोगे साहबा हंदी व्यापारी मारा गुदुई 10 साल लुत्फुल कर गया यकमनी सरा 2 सिर कटौती बढ़ जाही मीरपुर खासा सक्कर दमक संग्रारा आवर्जत ये हिंदू जनक को प्रिया कुमारी है बाजियाबी वास्ता सिविल सोसाइटी निमगा जाशानी दर्शान कने बिता जाशानी कनो का गुश्ता कि प्रिया कुमारी बाजी रोज गजगपद हम बाजियाब करें नबिता हाई कोर्ट PTI इस्लामाबाद मुच्ची करके इजाज़त दिए गए हिदायत दाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक का PTI या इस्लामाबाद मुच्ची इजाज़त न दिए खिलाफ दरख्वास्त पूछताछ तक PTI वकील शेर अफजल मरवत गुश्ता के जिक हर्च वैली बिता आवर DCA मुच्ची इजाज़त न दिए गए सबबिता